haga jila ka jongi dontang ar kan hun kata ka kan hun gawai galong ka NPP ba kawai pat kedai ka BPP omdon da kawai pat ka kan hun kabadan hapeleng yo pi bakla pai pai bilang ong pakadon kawai pat ka kan hun omdon balai ong ya kata namar ba prepare ha assembly ka UDP ka don ba ka NPP ka lai kasan ka HSPDP ka don ba ka NPP ka PDF nai om chu ka dorong kruk sendon ka kliap ialah ka jong kalama ya ka ban longdo long snam ba ka NPP pinpet ika kongres parti ru ha ki HDC ki kasan lang ya ka NPP hilap hangni babaro kidon bag NPP wa kito ki independent ruplap kibabon ki independent haga bakut hakhamta maki HDC ki rung sa ka NPP kipinya day de bag NPP kata kalong kabasakrar bahagan ni jela ka jongi dan tang arken hun kata kalong ka BPP bag ka NPP kanong ipi ban yang pipijit ya giwai mentah lada pemjit ya ke BPP bahaba jit sendon ya ke NPP bakin laja bunkam kini lajan bunkam menkeliang ya gitu uniform ki jongki namar ganoi pila da pijit ya giwai gi parti ha ka bakut kilau ya uniform bakin pong da ka uniform to ka NPP kata ka belati kana nganong ipi lada kala apa iba wapin bunkam nganong ya kata boleh ini kibawan sepi hagi waipat ki parti kiwan kiong ai jingkersan yang bangalong kumta ngan lek kumta ngan tre da kumta ka jompi haga bokut kirung haga NPP ngarong ipi kata kalajia hagi ni constituency pet kamawati ga igi bajia pet ko umsling ga igi bajia pet ko noston ga igi bajia kini ki Emelina kongres kilali rong siya ka NPP kiong mangi kamla ban syakri kamha yo paila da kabangidan lang ba ka NPP nganong ipi pai ba kata kadai kajing alam bakla ka bakrawe namar baha kajing sensar pai ba ban yo ya ka sarkar ka batrain ka bentau pai ba dan kam ya ka opposition ka baklan hendai kini kilaimut kim tre berpenklannya ke opposition kilai je penyesuak ia lede baka sarkar haba kilai penyesuak ia lede baka sarkar kanang yo bor bat hakala baka yo bor dan ka kep bat kibun hiru ba kilai jubor habla yo bor kata kadai kebangi kwa bande tu ipi bat haba kilai sya penyesuak bak NPP kai ke bajia kalong ba kini kim kuat syuk ia kipai ba ngasngau sendiri kipai ba jong sning kipai ba jong kamawati kipai ba jong ka Nostan kipai ba jong ka Boken Row kipai ba jong ka Sora balai yong ya kata namari ya kini kipai ba mentah kilasa pendeng da kayet kemat kebajarngam bakin yo ban bam habaki bam yo plang ubayap uplang braterkong ki iba udai uplang bajarngam mano ba pendeng ki MLA ki jongki nata kada wadale bakla kan no kono ke sarkar kin pindi be segi paiba bakalong ke bapha kadai ke babiang ti krong ko baong epi ki pha bam plang jarngam ya ki paiba dah ka baki pendeng dah ka yet kemat ke bajarngam om dah ka ba ado plang bajarngam paiba nata kada hagan ni constituency ke jongpi wat bakla hagan ni kenti ba penong ba penpet ki wei ki parti ba penje ki wei bagi parti nganong sahisin pat nada penje ya ka BPP jet sendon ya ka NPP den ringan tu IP ka ai ka bajiala da PJ ya ka NPP hausna marajar khatpra haga pon bangiyo ya ka sarkar ka batmai hadien ka chingsan sha to Dr. Mukul Sangma haga chingsan sha to Dr. Mukul Sangma bon ki lagi knyum kaya ot ki paiba kaya ang magani ka sarkar ka bale donbor ka sarkar ka bale jubor bagi kwa ban yono ya ka chingala
Haus nam arajar kat prang ilayo sisa ya ke jinggela. Hado por ilayo ya ke sarkar balam khmat daga NPP. Iwe gi parti gelias sno kti ha ke NPP banyak tahu ya ke sarkar kabak krem ko kongres kabak krem Dr. Nubul Salma. Ngaru nganong ipi kumuwi lagi nang sonong. Wala lang am jukam day ubriu ubasi komento ho. Uban sulit to ho. Andre hato po. Ngaloong lesi kali sarkar sisakan long kabak hampir. Tong ini pek. Arajar ka prang ipek. Henry Marsin sedang. Nilas ngutu bakani ka sarkar kanya lampin banding isa kalenti ka Bombay. Hadin kata hilap mi aki god kubor mi aki eki media bakumno bakani ka sarkar kamla ban alam ini ha kata kajingku jong kipai ba kajala mi kita kicing ong mi kata kacing kabakani ka kanoi pika mi wat kini high court ru bakumno kani ka sarkar kamla batte lakam ya kacing ya khaito kacing ya khai gabam lom ka pembaan hangni ka jala ka jongi mi kata kacing le bian hene ka sarkar laong ba kapin pai daki khmat ki bom yo i bak ka high court chong kami khalya kran ya kata na kapor sa kapor ya kacing le bian hangni ka jala ka jongi hapo jong kacing alam jong ni ka sarkar Nia iba kajela kajongi kelanang ngam ha kadapram. Hon ngenong ipi. Kum uway na ubre kum uway na gibreu. Kibadanya kajinget kle. Nganamong bang nyem day ban simram. Henday habang isimram. Ni day ban pinti kana bakatu karam kabang isim. Kana long kajingtoy ya kajela bar ya unong soksnong kata ka katong. Henday ngan ong ipi ya kan ni kajela kajongi nimla bansanya pakan le ya kata ngan suanuk saya pigawai hangapor balong siya balong MLA election ban pinpi je upai ba ban a ke cingyarap upai ba kithe lagi tukis niang kibana bar jela ki wan manra sa kan ni kajela kajongi habakira sa kan ni kajela kajongi gisniang kibana bar buon bagiyap kiwan ra kacimpang gisniang kajongi Kremia bentes jua ban ra gisniang sene daki doktor. Barga ka bang kwa ban ong ipi kini tangman penbit ki election. Haga jingi sa ki phe ya kaspa. Naga jela ka jongi ban let sa. Ban let penhe business. Ya gitu ki nongrep ki badon saba ka jela. Hadlada ka jingi sa lagi kwa ban yarap. Ya ki nongrep ya ki nuris niang ki jongi jadi ban thiet naga ni ka jela ka jongi ban ai hang ni ban nang ni ka salan saba la ni ban kam hak ban bam hang ni ka jela ka jongi hede kimle ya kata apa pipet ya ke MD hagi ni kisnam ki balai no da pipule ka CAG report PE ki ban kam baklai ya ka pisa jong pai ba latho aka CAG report Bapilap bahagan ni kat sarkar kumno ba kipai ba kinang mat ya kajing jenja kajela kajongi kat panang simi takaram kiong mangintiu ya kayo kokot mangintiu ki kun samla mangintiu ki jingnang jingstat kat paginang warai pisa bana sabar henday pinlap pade ba kata kajela kajongi kanang ngam ba kata kalong ba telah kalong ipi kat panang pingat pisa kat panang trei kata nang ngam kajela balay ngong ya kata menchua kajela kampat day kata kabulan hatay ya kajel gunduk henday minta kajela kajongi kalong kabalay na kabaduktam jongi jela ha kari India kata kari kajulong kabangi day banliaran bagi yo kumiyakan ke sarkar kabab penduk yang ini haman na kami ng simi ka report bakum no kajela jong kajela Meghalaya kajongi ba kajing pet school jongi kena kalong palat liam ba kajing pet school hang ni kala cur ba ka tamdo ya ki wagi jela lain no ya kajela Bihar kata ru kadai ka pamidai banderan hende ya plan gani kajing hap jong kani kajela kajongi ha plan kajing telok jong kajela kajongi pula pada baki ba kispa
kinang case pa ba hakani la yo hak report hak ini kisi bala laino ba kumno hangni ka jala ka jongi kiba respa kiba duk kinang duk balong ba hakani ka jala ka jongi ka don ka jinge per ka ba sikat dai hapdeng upaduk bak ubaruspa unong gundong bak unong sor kata ka ni report kali jiamalai namar baka polisi terekam namar ka hukum terekam jong ka di ka sarkar kamlong ka babek kamlong ka berhenti ladang ke jing jing nam ti babon ki kontraktor balaino na kito ki badan ke jing dai ba ki bakersan ya kan ni ka parti ki wei ki yo kamsho hatu kum kata kejelangi kwa bandon ha ka batang gitu ki badan ha ka bor ki badan ha senda chon ki badan ha ka bor kinyo ya kata ka spa ka pau kinyo ya ta kam ka jam ka bau pai ba pat un up kum up itu ikut sen kata ka ke jing kili ka ba ngakwa ban pilih kata-kata yang kecil pensah ke bang ngakwa ban pensah hang ini ladangi je ya ke NPP ngan ong EP ke jela ke jongi ke namdon ya ke lawai apa ripet ya kan ni ka kebagiong ke dega IMA jadi sisa ke IMA Invest Meghalaya Agency apa ripet ya ke tu kumno makani sarkar ko ong ngan pinmi ya kata lan bang nang yana ni kalan bangin iPad sya gitu ki karkhana sya gitu ki basengkam sengjam ban ai jakai ki nang banwan ra ya kata ka roy kapar ha kajala ka jongi da piskap ya kata snow bakadei da piskap ya kata snow bakabiang snow pangidei ban ai ka jinga roy ka sarkar ka perkhat ya kata henengen ong epi ka ba ma kalong ba ha kani ka sarkar ya kani ke lanbang ke don ke jingma yo ke dei kan dei ke scam ke bahe ha kata kalan scam mengis khmat balai ngom ya kata ha tu por pinpet badan tu ke jingep pinmi ya kata ka public hearing hang the hatang sky hatang the hills kia pin kia le itu ke public hearing malle ayu ban pinhe ya kata ka karkhana Sina do bilat hagatu ka por kim aila ye gitu gibri giba persya ya katu ka cing penhe ya katu ka karkhana kidang giba persya ande kim aila kine gumlu ki pha syo pha bom dagi pulit ya gi pa giba persya ya katu filaman lengo balai kami gitu ka cing syo hendai puse hadi yang katu ka nisni kami haki social media kami haki media ba katu ke parti ka ako katu ke company ka bale iya katu ka ba kwa man penhe bat baladon ke cing sya bom sya tiet chong ki kin thei ki samla ki rangba har tu kasnong ke dei ke company bla ai hadu san tholak tingka ya ke NPP kai ke balong kalong ba yo lese ngai pikir ne ka dei ke cing ma ka ba kra ba ka ba ngi hap balong ki ba pikir ban se kum gani karu komle ban ai ya ki company ban ai ya ki tu ki karkhana ki ba ai pisa sya ka parti kin yo kita haka jaga man yo nong upai ba yo nong ka parti haka jaga man yo nong pai ba yo nong kinong yalam ba kat ba nyi do ya ka jaga kinong yalam pade kilang he kapla kata ka dei ke cingma ka ba ap ini apra kata-kata ke bangi ngehap pikir bak data kata manong epi lada pijit ya ke NPP long ba pijit ya kalawai ke badum kalawai ke bajenja kasong api pai ba pi ke start kam dei syo ke pol ko ben shwa ke ba kibre ke tip syo ke me isyo ya ke ai ke bajia ha ke saudong ke saukun ke jongi penan kam ye di start ke jongpi menakane ke MP election ya ke jingiro ya ke umroy constituency kalau ayang ipalat ya kan 20% juga vote share. Nangani na Ribhoy district ka vote share ka ba hetam kadai nakani ka umroy constituency ka ba kiong ka umroy constituency ka constituency ka ba ngambha ka pisa. Henry ha ka MP election pipit ka lakong pong ya kata ka jingong ba umroy constituency kadai ka constituency ka ba bang pisa. Tublay sibon. Bat ni don kam ya kani ba pinpit scam ya kani ng sutu ko jopi. Dan kam ban scam ya kani ka nongrim ko jompi ba phinnam de tat ya la karong long yang ko jompi
Belengong ipi pai pendetat ya kalau orang haba pi sim ya kapisa. Ken mau gitu giba ay kapisa ki don la ka chong ka agenda bagi ay kapisa kenam ay pi. Nganong ipi la ka don uno bre. Uba ay pisa claim ya le election ya tau bre man dayaro. Ngan dayaro si sya bo de bre ba. Hendai ban ay election for ba don election bayale election nganong ipi kata kadai ke cingkwan kata kadai ke bagi don ke agenda selendar